Ova meditacija pomaže u tome da se samopouzdanje gradi na zdrav i miran način. Smesti se udobno i pokušaj da udahneš 3 puta malo dublje i da izdahneš jače. Udah. Izdahom izdahni sve ono što je iza tebe, a ne služi ti ni na koji način. I na 3. izdahu zatvori oči. I za početak usmeri svoj fokus na telo. Vidi samo kako sediš i kakav je osjećaj u telu danas. Samo na trenutak obrati pažnju. Vidi kakvog si raspoloženja. Ne moraš imenovati ništa, samo primeti. I kako god daje, i raspoloženje i osjećaj u telu, sve je u redu. Ako je telo baš malo zgrčeno i napeto, pokušaj da ga opustiš, makar mrvicu. Malo opusti ramena, opusti vilicu i gdje god drugdje da se nalazi napetost, samo pokušaj jednim udahom i izdahom malo da opustiš taj deo. I sada pažnju nežno preusmjeri na svoj dah. I samo vidi kakav je on. Da li dišeš pliće ili dublje. Da li dišeš brzo ili sporo. Ne moraš menjati način, samo primeti. I primeti kako se telo pomera sa svakim udahom. Kako se grudi lagano šire. Kao da telo zauzima malo više prostora. Veoma često se u životu nesvesno skupljamo, pogotovo u situacijama kada sumnjamo u sebe, kada se plašimo tuđeg mišljenja ili osjetimo nesigurnost. Tada telo nekako poželi da se skupi, da bude manje, kao da na neki način zadržavamo sebe. Svi smo taj osjećaj osjetili, verujem, dosta puta. I zato sada, sa svakim udahom, ne moraš ništa da forsiraš, samo dozvoli sebi da zauzmeš malo više prostora. Da malo više udahneš i vidi kako je to svaki put kad udahneš, kakav je osjećaj kad te ima mrvicu više. I probaj da malo više udahneš i da malo manje stežeš sebe. Udah, širenje u grudima i to je jedan mali podsjetnik da ne moraš da se smanjuješ da bi bio prihvaćen. I onda jedan izdah. Izdahom otpusti deo tog stezanja, deo te potrebe da se sakriješ, da budeš tiša ili tiši, manji. A udahom samo zauzmi svoj prostor. I pokušaj malo da se igraš sa tim osjećajem. Udah, zauzimanje svog prostora, a izdah,
napuštanje te potrebe da se skupimo i da budemo manji. I primeti kako samopouzdanje ne mora da bude glasno. Često izgleda baš ovako, kao telo koje više ne pokušava da se sakrije. I prepoznaj kada je bolje osjećaj u telu. Kada se pomalo napunimo vazduhom i zauzmemo mrvicu više mesta, ili kada se skupimo i želimo da budemo manji od onoga što zapravo jesmo. I sada nastavi da dišeš uobičajenim ritmom, samo se fokusirajući na dah još nekoliko trenutaka. I počni polako da uključuješ svoja čula, da pomeriš možda neki deo tela. Udahni jednom duboko. Izdahni. Otvori oči i ne zaboravi da je pravo samopouzdanje to da ostaneš u sebe čak i u onim trenucima kada nisi potpuno sigurna ili siguran. Do sljedećeg slušanja.